Okay, rona re tlile from community go Phatsima re tlhatlhamolla klase ke ka fa gare ka fa e tletse dibuka e bontsha yona le more than 10 years or 15 years e ntse la tlhalwa dibuka ene e tlhoko berekisiwa. So ka Mandela Day ne re tlile re kopa gore mo sekolong ba re ka ba thusa ka assistance e feng ba re bontsha klase ele. So klase e bontsha e tlo berekiwa for more than 3 months because dibuka di tletse mo fatshe, you can't walk all over ke dibuka. So yaanong re kopile team from Phatsima CWP gore re tle re tlo tlhatlhamolla klase re konmake re thuse mo sekolong because ko sa rona go Phatsima high school ya rona go bua nnete ke mathata ke tlhakatlhakano gona mo go leng sekolo mo teng le ko di groundeng kwa ke mathata fela sentse re tsamaye re ile tla ka di TLB gate ke TLB re keng khatanye ro khata go khatiwa ditlhare ditlhaga bana ba ile lo ground ba khone go tshameka because bana ba go sekolong ga bana ground ka lebo. So ke bona dibuka di a latlhiwa a gona gore di ka pakiwa tse dingwe di fiwe batho ba ba di tlhokang go nna maybe di ka thusa bana go bala or something. Dibuka tse di ka fa tse ding ke fela gore ba re most of dibuka tse di ka fa ke dibuka tsa di syllabus tse di fitileng ga se ba di berekisa, but if there's anyone wa tlhokang buka wa itseela yona and then le some teachers ba ntse ba tla ba re kopa dibuka tse dingwe fana re ba fa. So ha o tlhoka buka ba tla wa itsa or ba if somebody ko motseng o itse gore mang o tlhoka buka e ka motseela yone or lo yena if o tlhoka buka khona go itseela because di office wa gona go diango di o latlhiwa. So skolo sona a sena library. Skolo a sena library, skolo ke mathata fela. Today we visited Khayelitsha Secondary School where the Phatsima Book Club, members of the community work program and respected community members came together to assist in cleaning a classroom filled with old books. Many of these books are no longer usable and had to be discarded. The condition of the school is troubling. The infrastructure is deteriorating and requires urgent attention. Parents are especially encouraged to volunteer to help repaint classrooms, restore the learning environment. The sports ground is currently unrecognizable, with the school field overgrown and resembling a forest. Without immediate attention, learners face challenges that hinder both their education and their growth. This is a call to the community. Let us unite, take responsibility, and rebuild Khayelitsha Secondary School into a place of pride and opportunity. My name is Mr. Kester Magoya, and this is Phatsima News.